stvarana, družio sam se sa Radovanom. Pričati o njemu trebalo bi jedno 5-6 sati. Ali uvek na promocijama ja sam pobornik da to bude kratko i jasno, da ljudi razumeju, a da dobiju knjigu ili poklon ili kupe, da o njoj čitaju i njoj se upoznaju. Ja i Gaja se znamo, nećemo da kažemo koliko godina dugo, čak i od dana mladosti. Kada je bilo Jugoslavije smo sarađivali i radili, on kao pesnik, ja kao reditelj. I tu je naše druženje krenulo i njegov umetnički stvaralački rad koji je krenuo mnogo ranije godine. Gaja je rođen, zamislite, 53. godine. Ko bi rekao, li žeko lepo izgleda. 1953. Da ne bude... 853. Objavio je preko, da ne govorim, preko 30 knjiga i u Torontu i u Beogradu i u svim mestima. Pre svega, pesme su mu zastupljene u raznim antologijama. Za svojstvo, ta antologijama u mnogim zemljama, skoro 10-15 zemalja. Za svoje stvaralaštvo dobio je najveće nagrade i priznanja za oblasti književnosti. Hrastka Petrovića za roman Tihovanje reči, Arsenija Čarnojevića, Povelju Akademije Ivo Andrić, za prvu knjigu Azbukarije, član je Udruženja književnika Srbije, tu je i naša predsjednica Katarina, Udruženje Desanke Maksimović ovde u Torontu, koja je dosta jaka organizacija i Udruženje književnika to izuzetno poštuje i ceni, da je jedna od najaktuelnijih i najznačajnijih organizacija iz oblasti književnosti. Godine 1998. u Torontu je dobio Gaja isto veliko priznanje, a inače je učesnik i bio na jednom velikom projektu, sačinili su dokumentarni film koji je emitovan. Do sada ovoj film emitovano više od 100 TV kanala širom američkog kontingenta. To je veliki uspeh. A u Torontu u crkvi Svetog Save urađivao i vodio program pod nazivom Šta to uveče radi Radovan Gajić. Duguje sa Vesnom i Radostima i njihovom ćerkom Anom. Aplauz za autora.
Od kiša Kosova do raskosovljenih gemblaša Radovana Gajića. Nastojeći da pojasni označenje tradicije u svojim sada već redovnim advokovanijama, na jednom mjestu Radovan Gajić kaže: što se dublje stigli u radne budućnosti, srećemo sa više problema, to dublje u prošlosti ljudski pronalazi i ponovo otkriva jednostavnost rešenja. Iako svoje likove u ovoj zbirci označava geografskom odrednicom gemblaši, svi oni koji su krajinskim izbjeglištvom posle 1994-1995. godine, a posebno opštom bežanijom posle bombardovanja Srbije i Crne Gore 1999. godine od strane zločinačke industrijske alijanse Planete, bili prinuđeni da se nastane na Gamble Avenue u Torontu, svojim pesničkim izrazom Gajić jasno određuje njihovu duhovnu pripadnost i označava njihovo iskonsko poreklo u vizantijsko-hrišćanskoj Srbiji, čiji pad carstva, koji traje i danas, počinje sa uspenijem svetog kneza Lazara u Kosovu. Određenim tonovima u pojedinim pesmama gemblaši su i metaforički protagonisti univerzalnosti iseljeništva posle Makove katastrofe, od mitske Atlantide, razaranja drevnog Egipta preko razlaza braće po Konstantinu Porfirogenitu, do posljednjih bežanija naroda, u kojima su u jednom trenutku novopristigli iz krajeva razorene bivše Jugoslavije u Toronto prozvali Gamble Avenue, ulica žrtava Slobodana Miloševića. Gemblaše obnavljaju svet, uspevajući da tragikom života počnu nove lične živote na novom tlu. Sličice iz njihove mitske i svakodnevne prošlosti Gajić beleži kao temelj novog života njihovog duha. Pesmom Rama pesnik nastoji da metafizičko ovde predstavi kao metaforu svih kosmičkih selova. Balkan, gnezdo Srbije i srce sveta, ponavlja svoju istoriju, s obzirom na to da je oni drugi oko njega nisu naučeni. Za Gajića identitet nije u geografskom prostoru, identitet je u činu koji određuje karakter. Tako Gajićevo u njegovoj poeziji često pominjano polje, koliko god velika metafora, nije identitet. Kosovo kao vidovdanski čin jeste karakterni identitet svakog Srbina, ma gde taj bio. U Ozbokovaniju Gajić beleži i ovo. Samo jedno pitanje beleži i postojanje svakoga u kome vri krvca Srba. Možeš li, Srbine, sa lakoćom da nosiš svoj dan kroz vekove? Baš kako je veliki vladika, pesnik Petar Petrović Njegoš, proročki obeležio mesto kada kaže: oj Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapuši. Pesma Kosovo u zbirce Gemblaši nedvosmisleno označava Gajića onakvim kakvim ga je veliki pesnik Dragomir Brajković i prepoznao. Predstavljajući jednom prilikom pesništvo Radovana Gajića, naznačio je: Gajić je pesnik Kosova, ponikao je u Kosovu svojom etikom u zbirci Kiša Kosova i uvek se vraća Kosovu i bezmalo svakoj svojoj knjizi. Te reči savršeno stoje uz Gajića i u njegovoj najnovijoj zbirci Gemblaši. Prema Gajiću, to sudilište je naša moralna brana i sudilište je u svakom od Srba. Gajić slika karakternu odrednicu. Imena svih ukućana urezali su u beton balkona. Tako su uradili u svom selu kod Knina, Kninskom Kosovu, pre nego što su ih otud izgnali. I tamo i ovde koji dođu znaće da je tu boravilo Kosovo. Po imenima u našem jeziku znaće se kroz vreme trag Kosova i kako je zajedno sa tim imenima bilo progonjeno. Gajićeve pesme nisu programske, on ne ustanovljava novi Partenon na iskonskom poprištu, niti pravi poetski ni nacionalni program. Pesnik samo registruje neumrlost duhovnog teperenja i ličnih drtavih duša u velikom telu, vascelim svetom, rasutog naroda Srba. Ovde, konkretno, od sukud rasutog, Gajićevim stihom okupljenog plemena Glagulaši.
Govoreći o Gajićevim adbukovanijama, jednom prilikom teoretičar književnosti dr. Davor Miličević je istakao. I to je za mene postalo prvo i pravo lice Radovana Gajića. I znam ga kao takvog, uvijek usredsređenog i pronisljivog posmatrača kadrov za svaku, ma kako na izgled beznačajnu sličicu u svom vidokrugu prelomi kroz svoju poetsku prizmu i pretoči je u paradoks koji nosi ne samo poetiku stvaravca, nego i etički pečat čovjeka koji ne umije, ne može da izda samog sebe. Gemblaši su pevanje čovjeka o Srbiji. Ovo je pevanje van Srbije, ali o Srbiji. Predstavljajući svojevremeno Gajićevu poeziju, izdavač i urednik Milan Tasić je istakao: o Srbiji su najviše i uvek najlepše pevali pesnici van Srbije. Gajić peva van Srbije o Srbiji, koju je i kako je tamo daleko u Kanadu, u Toronto, na Gembla Aveniji sreo i planetarno je prepoznao. Dolazak Gemblaša postaje metafora za sve seobe i praseobe, širom planete i njene geološke i geopolitičke istorije, što je već zabeležio pesnik. Seoba je bilo i bit će, ali Rama ostaje samo srpska odlika. Samo Srbi znaju gde, kako, pod kojim zvezdana i koliko se utvrđuju. Može to da utvrdi i dete, ali zato treba biti junak u srcu, kaže Gajić. Gajićeva Rama je Gajićev stih i samo stihom utvrđene su njene granice. A stih rađa i stih može samo da ograničava ljubav. Otuda je pesnik i vidi kao beskrajnu prolećnu pojavu, obnovljenu sa sezonama, obnovljenu kao pesma sama. Da li su pobedili hrišćani ili muhamedanci, po Gajiću, ako nisu pobedili Srbi, nevažno je. A bitku su vitezovi dobili. Ali je carstvo viteštva izdajnički ološ srušio za vašingtonski bakšiš, po ko zna koji put, za ko zna koje reko. Gemblaši Radovana Gajića su svedočanstvo tog važnog spasilačkog bakšiša u planetarnoj trgovini poratnim izbeglicama. Čitaj rob, kao i u neuništivosti duha koji se hrani i živi na ljubav. I da su svi u svemirskom polju izginuli, svoju pesmu Srbi nisu izgubili, a sigurno ne tamo gde je u polju bio i njihov pesnik, sigurno ne u pesmama koje drže da je ljubav večna sila. Iako sve izbeglice sa teritorije bivše Jugoslavije vidi kao kosovske izbeglice, kao posledično izbeglice rata, pohlepno zla sveta, da se Srbima okne Kosovo, sigurno je da će u biografiji autora i knjige Zvezdani pastir, izuzetne zbirke noveleta Radovana Gajića o životu u migraciji, uvek stajati ponikao i izrazom spirale kosovske mitke tradicije, koja je gonjena zlom u svom širenju zahvatila i svu planetu. O tome pred nama svedoči zbirka Gemblaši. Snegovi. Kada su vetrovi bosanskog nevremena pitali šta ćemo sa snegovima, odgovorio im je svevišnji: nosite ih u Kanadu, tako ovi i učine. Kada su vetrovi bosanskih nevolja pitali šta ćemo sa Srbima, odgovorio im je svevišnji: nosite ih na Gembla Aveniju u Kanadu, tako ovi i učine. Od tada, kad god pahulje pohrle po tlu, među pristiglima na Gembl kaže se: Srbe se snegovi. Ljubav. A ta ljubav sa Gembla i sada ispisuje tolike pesme. U svakom stihu i ovočas on očekuje da iz stiha ona oživi, poljima maslačka, da bosonogi protrče, jedno drugom da se usnama zaraduju, ruke rukama da šire, grlima da se grle, plesom da se vole, telom telu da nebo mole. Ljubav, ako nije napisala ni jednu pesmu, pa i nije ljubav, a ta ljubav sa Gembla od tišine uvek živi tiše. Po srcima njih oboje stihove piše, piše, piše.
Samo oko Nijagare nižu se farme trešanja, nemi horovi industrije voćnjaka. Moja je trešnja meni cvetala u dvorištu pod Romanijom. Svakog proleća u noćima punog meseca dugo razgovarali. I sad joj noću čujem šapa. Da, ovde, na Gemblu. Šapuće kroz noć za sebe u kabini kamiona dok vozi turu dole na jug, za Ameriku. I dodaje. A sad, gle čemera, jug mi je Amerika. Zakandilili. Svake godine popim dođe po stanovima na Gembl Aveniji, obavi svoje bajanje, okadi staništa, otpoje svoje i osveti vodicu. Kažeš sused komšiji, evo, zakandilili smo Kanadom. Kad se naši dane, Kanadom ćemo se i okaditi. Šta će nam od ovoga crnji kad? Šljiva. Nikada niko nije ni jedno šljivino stablo posadio na Gembl Aveniji. Koliko je šljive popijeno na Gemblu, u Torontu, sva bi se ulica u tolikoj reci i danas podavila. Komšija keravičar po profesiji, jugo poreklom Šumadinac, nije bre o Šumadija. Mog Šumadiji dobro se napij šljive, ispišaj se i dok ti se okrenuo iza tebe nikla šljiva. Tako je ta zemlja tamo, plodna. Ovde posadi bure šljiva, teško da će jedna mladica da ti iznikne. Ovde led dugo buja o tlu, grudi mrznu, a gde šljiva ne raste, tu nema sreće. Na balkonu je namestio sebi ležaj. Na vrućini toga leta je spavao tu napolju. 3 godine nije čuo ni glas, ma i jednog crčka. Ovde su pevali kao simfonijski hor. Pesma Buban, za koje se veruje da su bezbrižne, svake noći ga je nosila tamo, nazad, u vreme u kome nije bilo rata. Obradovan, često bi ironično zapažao, mislio sam da su i sve potukli granatama i bombama, a gle, oni se preselili još pre nas da nam pesmom pripreme doček, da iz njihove pesme poverujemo da su nam kuće ovde. Rama. Nađoh staru otrcanu knjigu, htedoh da je bacim, koliko je iščitana i zaboravljena. Kad ta knjiga mi ispisa sve ove njihove pesme i da se sve ponovo pevaju. Kao ono kad su pred tsunami napustili obale kontinenta Mu, napustili obezobaljenu Atlantidu, napustili Indiju, napustili Persiju, napustili Egipat, napustili Malu Aziju, napustili Makedon, napustili i svaki put ostavili ruine Srbije tamo, odnoseći u zvezdama mere rame. Baš kako i sada napuštaju obale Srbije na Dunavu. Da ovde, kada sve propadne, gde god ovde bilo, utvrde međe rame. Kosovo. Napuštaju stan na Gemblu, sele se dalje. Imena svih ukućana urezali su u beton balkona. Tako su uradili u svom selu kod Knina, u Kninskom Kosovu, pre nego su ih otud izgnali. I tamo i ovde, koji dođu, znaće da je tu boravilo Kosovo.
i tamo i ovde prati ih pesma. Oj, Dušane sveti, care sa Prizrena, sporo idu, al sigurno stižu tvoje desnice vremena. Nada u carsku osvetničku desnicu ne napušta ih, ni u narednom mestu, gde god da čeka na njih. Hvala Žiki na svemu, hvala Dimitriju i Janoj. Ja neću puno da vam pričam, pročitajte pesmu i svaka pesma ima istinitu inspiraciju. Svaka pesma je iz istinite priče, istinskog čoveka, neko je plakao, neko nije. S nekim sam se grlio dobro i dobre drogu, venu pio. Tako da, nema emocije koju nisam živeo u toj njih. Tako, nadam se da ćete vi ne preživjeti.